Ya Allah. Tamam mı? Selamünaleyküm. شعر سفران روحا چند زمان کردی Bizden koda emnahil nabz marhum dabla. Emnahil meşgul kine. Emel izin işte kodi kef kef. Yekil yine koa yekil zaman koa. Eviyat ya. Hadi yorazi. Hala ve selam. her kan bu bekleyip can bu zamanı خشية عشيرة بزنستان اللي تجرب الحابين اللي سرحد زوزان وزوزان خشية زوزان عمي وانا دكتب وسبرد وقوش لبخبط وما استميام وزوزان صحت خوش. Kardeş tuz o zanimet bir amani. Çi kesere cidine kurusa. ما دلي ما سرف بلاتي ما سرف وصاني ما سرف ما كلمة تدري Hani kulüp başı böyle. Kardeş. Hocam çalma. O dersi mücadele zamanı kurdu. من كان سعيد كان أستاذ مكردا خود بجيهان سعيد أي دلي مسكين دردا بيج من كان سعيد كان أستاذ مكردا خود بجيهان سعيد شيخ كان شير ميدان سعيد كابدي عيبي زماني كاچراي أمتي دنگ بجن و بالای چاند و زمانی کردی شیخ ملعه جزری هلبستن خوی شکری هر کاند و وکری چاند و زمانی کردی
Seyda Ahmed Khani hünerek mezindani به ممو زینا شانی چند و زمان کردی صلاة و سلام لسر فخر کائنات حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم آل و اصحاب و اتباع بی و تمام مؤمنا به انشاءالله. از احمد خانیمه سال 1651 ده باجار جولمرگ نافچه چلی هاتم دنیای سال 1770 دجی بجانه خوشدستا چون بردلوانی رب خود از احمد خانیمه هلبستغان کردا خودی حکمت و عشقمه از دنگ هنر و زانیست روناهی دل و راستیمه هلبست من روناهی کردستانه از ملای جزیریمه هلبستغان اوینه خودی حکمت و معرفته از هلبستوان کردستان ما از انجیا ادبیات کردی ما ناب من ملا احمد باب من محمد لی از بناب خان زانم از بأوین دزانم بقلم خار و جابرو نیدکم دلن بشیر هنر پیش ودکم از لگنده مکسی هاتم دنیای ناب من دگوتارندا براستی دیروکا کردان دیار دکه گوتنی من قلما من هنرانا زانستا تصوفینا قول اوین راستن از زمانی پزو حمو دواران جگیانو پیوگیان خزیا دزانم لیدلی من هر دائم به عشق خدا دناله. بسم الله مفتاحك دريه خيري ودك خيراوي چگلك بسم الله بنابي الله دسره هر خباته بو خوشي و خيراته بك ذكر حياته بسم الله بنابي الله بسم الله بركته سلامته و رحمته بنامين زحمته بسم الله بنابي الله أرض وعزمان بحر وبر ببسم الله دكن تفجر جبو الله أكبر بسم الله بنابي الله خواتها زنارة برهل ما بريدارة اشتغي من هذا الكذي طعمات رهوه نارا ودايم إيمان وزمان قالي برا قالي خوها قالي دايكا وانت بخير هاتن سرسرا سرچعبار هاتن اف مشا ما اف جفينا ما جبو زمان ما بلكي ورا بيراوا بار في وقت جي ديسا جبو زمان خوا ما مشا كهالو برنامه كهارو ملدار خستبو دبرده مقصد و غاية ما أرمان جامع جو أم ملت خوا خلق خوا ده حق زمان خوا ده هشيار بكن و اف زمان مي جو رو برو ببر هندابوني ببر جبير كرنه ده چه ام وان آستنگ پیشیا زمان خوا راكن و زمان خوا ده قادا ده ده سوكا ده ده چارشيا ده ده مكتبه ده ده دبستانه ده ده مالا ده ام برحتي بشتغلن هر سال bakanlığa perverdehiya devleti divi vakti sale de cinav dersi bijarte fırsat u imkan adı de talebe mekteba gohinek dersaş khore hel bijerin emji denge khol daike kho bave kho dikin li millete kho kurd dikin em dibe de mektebe navi de bitaybeti dinav dersi bijarte de dersi Kürdî jî hilbijerin. Ji bê got zarokê me bi şeklê akademîk ji zimanê xwe bialimin. Di pêş de gaye û armanca me ew e got em vî zimanê ha bikine zimanê fermî di duwa divê dewletê de. Gavê me ji bo vê gayê ne. Ji bo vê armancê em van bernamaçiyê dikin. Çiqa di vê meanê de
هزو قوة مزيدة ببا إن شاء الله تعالى أمي بقيش نفي أرمان جاخوا في غايا خوا لو راقلي براقلي خوها ملتي كرد هري ملتكي كيف نارد نوا ملت عند نوا قومادا وزماني كرديجي عيني بوي شكلي زمان كي كيف ناره زمان كي برومته بقيمته خدای تعالی زمان کردی وک خلاتك دایما و امجی دبی خودیو اف خلاتاتا لسر سر ما لسر شعبي ما قالي برا قالي خوها امنا يارتيه بتزماني رناكن حتى امد بيجنا ملتي خوها امد بي زمانا بعلمن ونشقا زمانا بعلمن اوي هيزا ما بقوة ببا دولة من ديا زمانا دولة من ديا ما ليه دبي ام زماني خوها بري هر زماني بعلمن ام زماني خواه جحمو زمانا زحفتر بزانبن ده زماني در باسبوي ده هناك آستنگي هناك قدخي لپیشیا زماني ما چيبون ايرو اف آستنگي گو هنگي كم جيبو بن هنگي شست جيبو بن لهي دوام دكن وكا بري ويگا مگوت لو را هي زماني مي كردي كرمانجي نزماني فرميه و نزمانی هین کرنه نزمانی پروردهیه وقتی گو املوی زمانی خودیتی نکن اوید وی حالی ده بمینه و روش بروش اوی هندا ببه ونجی زانن در لسر قرما خوش پیاد مینه قوم و ملت و انسان جی لسر زمانی خوش پیاد مینن ام زمانی خو ضعیف نکن ام نبنا وكوان قولي دارا قروش بروش حشك دبن وجداري دتين اخوار حيفا يكدي ام دخوازن ملتي كرد قومي كرد وكطيركي بدباسكا بلند ببا دنافا قوم ملتي دنيا دا ام كرد وكا برو باسكي طير گو ام بخوازن دنابا ملت و قوم دنیا دا بلند ببن بگیجنا آستک جور دوی ام هم دین خو محافظه بکن لدین خو لبهوریا خو لأولا خو ام خودی تیبکن و هم جی لزمان خو لناسناما خو ام خودی تیبکن بوی شکلی ام کارن دنابا ملت دا ببن خودی سوز و ببن خودی هز یاد دوا تجاری زمان و اول یعنی بهوری یعنی دین نهم بری هبن نه نیاری هبن گرک ام نهلن گو دین و زمان به هفدیره شر بکن پفهرن یعنی ام نکارن بیشن و یا گرک ام نبیشن از دین خو بگرم لی از زمان خو ناگرم از زمان خو بگرم لی از دین خو ناگرم اما هر دو کا به هفدیره بمشینن خودتیل هر دو کا بهدیره بکن وکا گمگو امی بدو باسکه خوا بدو پری خوا امی بلند ببند ناف قوما دا دنام ملتان دا گلی دایکا اف گازیا من خاصة نویا بری وگا هرمن ده مجی گوت ونزانن ما بریا چکریا ونزانن ما حسرتا ام حسرتا چه دکشیرن وقتی گو ام بچوک بون و دایکه ما ام ددانم بر حنبیزا خوا ام حنبیزت کرن و ده درگوشا ده ام بلوری لوری مزند کرن مچقا بریا وان گوتنا کریا مچقا بریا لور که دایی که خو کریا یعنی شینه خوشی و شاهیه خوشی ام زمانی خو بیجن ون بیزان بن گلی دایی که گود ده چافکانیه وی مسئله هنه یک جه جوا دست بید که هي ببك حميزة ودا وكما جو بزماني خوان پرورده بكن بزماني خو بوانا بيشتغلن جالي كي ده ربي وان بوان بدنا ناس كرن جالي دي ده زماني وان بوان بدنا فهم كرن يعني في كانيا زمان جو هاتي ختماندن شاف كانيا في قرش وقحف كتنه
دوی ون وکانی ایدی وکن دقنا آوا زمان ما مزن و جوش ببا وش خود پیش دوی وان قرش و قحفه برخویل برخو ببا کانیا دوام مکتب و دبستانن دوی ام خودیتیه دوی معنی دجل زاروکی خو بکن به دست وان بگرن ببنه دبستانا و دوان درس هل بجار دوان درس بجارته ده ام درس کردی زمان دایی که خو ام هل بجارن دقنا زمان من نه هندا کرن به وی شکلی هیویه ما و گازیه ما لدایی که ما لبابه ما و لملت کردن ما لو آوابه خود تعالی خیرا و مزم که و تف سرسرا سر چواره هاتن امانت خدا بد خواتها زنارة برهل ما بلدارة اشتغي من هذا الكذي طعمات رهوه نارا